Ljudima koji to nisu preživjeli, vjerojatno teško im je poimati iskustva koja ste vi doživjeli. A kada vidite, evo, bili ste tim radnim vodama, ukopavali ste i žrtve, kada vidite nekoga koja ste poznavali čitav život, družili se sa njima, bili bliski, prijatelji. Totalno ignorisanje. Bilo je, ne mogu griješiti duše, bilo je ljudi. Bilo je ljudi koji su ispali fer i korektni. Ali više je bilo ovog, da kažem, ignorisanja. Spominjali smo neka imena. Postoje još neki koji su, opet je glupo reći, vrijedni pomena, a koji su možda izbjegli kaznu do sada? Svi su po meni izbjegli kaznu. Lično, ako mene pitate, za sve ovo je, šta je to 2 godine? Šta je 2 godine? O čemu pričam? Igora nikad nisu uhapsili. To je sneperista, ljudi. Sneperstvo, Željku nikad nisu uhvatili. Znate šta znači sneperista? Znate o kome pričam? O Igoru. Igoru. Ja sam ga naveo u izjavi svojoj. Igor, ja sam znao izvjesni Igor, znao sam poslije sam saznao i koje je prijezme. Ne bi da navodim prijezme zato što je prijezme slično jednom našem velikanu fudbala i tako dalje i tako dalje. Da, iako nisu vezani, može neko pomisliti. Ma nisu vezani nikako. Nisu vezani, ama baš nikako. Razumijem u potpunosti, da. I ti ljudi slobodno šetaju, halo. To je najgore. Jeste li kada viđali poslije, vi direktno lično viđali nekoga ko je bilo šta radio što je protivno ti nekim ženevskim konvencijama? Vidite, svi su oni radili protiv ženevskih. A da li sam viđao? Pa vidite, možda su oni mene viđali. Jel? Prošlo je evo koliko godina. Ja ne znam, nisam se nešto promijenio. Ali možda oni jesu. Ili bilo je starih generacija nekih. Znam da je taj prco umro, neđe u Budvi. To sam siguran 100%. A za ove znam sve da su živi. Eto, hvala Bog, taj bat koji je dobio, trebali bi ga spaliti živog, ali eto, dobio 45 godina doživot. Možda je to i bolja kazna. Nek razmišlja svaki dan. Da, za sam se... Ma dobro, ne razmišlja, to je jedan monstrum. Gdje se izdržava kazna također i to je bitan segment cijeloj toj priči. To je jako bitno, bojim se svačega. Ne bi o tome da ne možemo licitirati šta može biti tu. Baš iz tog razloga gdje leži tu kazna. Možda opet pobjegnem, jer je već jednom bježao. Jel' tako? Vi danas kada šetate ulicama Grbavice? Ja nisam bio na Grbavici, ne pamtim, ne interesuje me Grbavice. Ako mi vjerujete, nisam... Kako samo se javio kada se šetali, recimo? Ne interesuje me Grbavica 2 uopšte. Nisam očeo notati ženu nijednu. Ja navijam za Želju. Ja sam vatreni navijač željezničara. Imam razloge zašto i ne bi, evo sad u ovom trenutku nek to bude to. Da. Emocije se prejake. Kako je došlo do toga da se razmijenjeni? Kada? Pa vidite, došli su i taj dan, ne znam tačno datum, juna mjeseca ovako. Trebalo im i onda su došli i razmijenili nas, tako bilo je naći, 7-8 za nekih drugih, tako to je bilo na mostu, sad se zove taj most Suadi Delberović. I noć prije razmije su nas tako prebili da je to, i tad smo razmijeni. I automatski sam morao kompletnu izjavu dati u Centru službe bezbjednosti. Da, o tome ćemo nešto kasnije. Ono što me najprije zanima jesu emocije kada ste došli na neokupirani dio Sarajeva. Slobodni dio Sarajeva, slobodno ću ga nazvati. Ja, pod navodnicima. Da. Nije pod navodnicima, slobodnije. Slobodnije u tom kontekstu da može narod normalno živjeti. Da. Ali nije još uvijek bio slobodan. Onda kažemo slobodan. Da, šta se osjećali? Znali ste opet da... A ja, pa vidite da vam kažem, u tom trenutku tamo dočekali su nas odmah tu, ti drago, lijepo se osjećaš nekako, ali ostaje tuga, ostala mi je kompletna familija tamo. O njima sam razmišljao i odmah su me obavijestili da moram sutra ujutru, znači ako je to bilo večeras, odmah su me obavijestili da sutra ujutru moram da se obratim, da se javim Centru službe bezbjednosti, da dam sva ta svoja zapažanja koja sam vidio, šta se događalo i tako dalje, što sam ja i uradio. To je trajalo
Znači, tu noć sam prespavao, kupao sam do svog dajđe, prespavao i onda sutradan ujutro oču javio se i tako dalje i tako dalje. Tamo sam davao izjave 2 dana. I to je to. To je suštini uobičajena procedura, međutim ono što nije uobičajeno jeste ono što se dogodilo poslije. Kada jedan tadašnji dnevni list sarajevski koji više ne egzistira objavio vaš iskaz. Dakle, uzimajući, govorim ovo u kontekstu toga da je vaša porodica još uvijek ostala na Grbavici. Tačno. Dobro govorite. Da. To je strašan jedan moment. Tada je, u to doba je bilo, veće novine su bile i oslobođenje, čini mi se. Jedan dan ja čitam, bio sam zatočenik Grbavice, veliki naslov i čitava stranica, pa kaže, doslovce ovako, naslov je baci pištolj, ubit ću te, pa onda ide gospodin taj i taj imenom i prezimenom, od majke te i te, rođen tad i tad, nastanjen u tu i tu, tako je pred službenim licima Centra službi bezbjednosti Republike Bosne i Hercegovine dao sljedeću izjavu i plus ide ne čitava, ali jedan veliki dio moje izjave gdje sam sve ove ljude koji su pravili zla i stavili, zamislite, molim vas. Mogu ja to vama i pokazati, ako hoćete. Imam taj negdje, imam to negdje, samo trenutak. Naravno, dok to ne pronađete, ja vas moram pitati, vaša porodica je još uvijek bila u tom trenutku na Grbavici, saznalo se to što je objavljeno, šta se sa njima, kakve su oni posljedice snosili? Pa vidite, prvo, ja bi ovdje postavio pitanje drugo. Vratit ćemo se na to ko i kako objavio. Zbog čega ta izjava u dnevnom listu i on se čita se i tamo. Sutradan su ljudi došli na vrata moji. Znači sutradan. Eto, nek su preko sutra. A jesu. Pa ja nisam sa pola familije pričao jedno vrijeme ove familije koje je bila u Sarajevu. Iz tog razloga što je ta familija mislila da sam ja došao u Večernje novine i dao izjavu. Pa jel mi vjerujete to? Ja to nisam uradio. To je neko mimo mog znanja uradio. Mimo mene samog. I automatski već osudio na smrt ljude koji su ostali tamo. To su moje dedo, moja nana i moja mati. I dolazili su, i udarali, i maltretirani. Napomenuo sam Mikija da je dolazio. Pa mi ćemo vas zaklat, sad ćemo vas voditi kod hotela Bristol, pa ćemo zvati megafonom da on dođe, a vas ćemo razmijeniti za njega. Onda je po novinama on tamo medijska zvijezda, ovako onako, medijska zvijezda. Ko biva ja to otišao ja u novine, rekao da molim vas, hoćete li dati tu izjavu. Pa vjerujte mi da nisam sa pola familije dok nisam ljude ubijedio i danas sa jednim članom familije ne pričam. Zašto? Zato što sam bio pošten i rekao jeste, on je četnik i bio je tenkista. Balta što je držao Pagus. On je čovjek bio tenkista. I slučajno je jedna moja rodica udata za njega, sad je u Kanadi. Što ne dođe gospodinu Sarajeva ako je čist. Evo sad kažem javno, šta je bilo? Došao je i rekao mojoj nani, mom djedi i mojoj majci, mada je oženjen, kaže ovako, jedva čekam kad ćemo ući u Sarajevo da ubije on svoj puncu. I kad su ljudi prešli i kad su to rekli toj osobi, majci od te, za koga se, što je bila žena
Ako me razumijete, šta hoćeš, njegova punca. Da. Ona se ne ljuti, žena ne priča dan danas sa mnom. Zbog tih novina. Da. Znači, otkud nekom pravo da daje kompletnu izjavu, ali o čemu pričamo mi? Ne pričamo mi o... To za mene nije slučaj. Jeste razgovarali sa odgovornim koji je objavio taj tekst? Slušajte, ja sam njemu otišao u kancelariju i rekao, bude nešto moje ima. Gospodin je dobio amneziju, on se ne sjeća, ja sam sa njim poslije razgovarao i poslije rata i kad je to bilo aktualno, reču, o tome ćemo malo kasnije. Ja sam sa njim razgovarao, a on se ovoga momenta ne sjeća kad sam ja ušao u kancelariju i rekao, bude nešto moje ima, ja što ubiti. Makar dobio 100 godina zatvora. Kaže on s toga ne sjeća. Sead Demirović, što? Ja s toga ne stitujem, on bio tad glavni... On je bio tad glavni odgovorni urednik Večernjih novina. Što? Da krijem ime, pred Neža krijem. Hoćete li da vam kažem ko je... Taj isti Sead Demirović mi je rekao poslije, kad budemo nastavili priču zbog čega pričamo sad, je rekao da je Vildana Selimbegović, koja je sada glavni odgovorni urednik Oslobođenja, on mi je rekao tako, Demirović, da je ona to donijela. I da ona to tako nešto skuplja, te neke izveštaje. I kao to njoj bilo interesantno, ona to stavila. Ču njoj bilo interesantno. Je li to slučajno ili kako? Po meni to nije ništa slučajno. Taj slučaj objavljivanja je prekretnica nekako u ovoj našoj priči. Sada ćemo, evo, koliko ste se mogli vratiti u normalu, taj život neki poslije agresije na Bosnu i Hercegovinu, kraj 90. i početak 2000. godina. Međutim, kako su počela hapšenja odgovornih za zločin na Grbavici, tu se ponovo počinju aktivirati problemi iz prošlosti. Dobro ste rekli. Vidite, tačnije, prvo, svi znamo ako pratimo imalo mogu ja zapaliti? Naravno. Svi mi pratimo događaje. Znači, svi znamo što se događa. Prvo su hvatali velike ribe, jel? Zna se ko su velike ribe, i ovi pukovnici, generali, neko po komadnoj odgovornosti, pa su obraćali pažnju više na Srebrenicu, no stvarno, ko što i treba da obraćaju pažnju, to je stvarno jedan genocid neviđenih razmjera 20. 21. vijeka, je to na pragu 21. vijeka, da kažem. Ali otišla mi je misao. Dolaze na red manje ribe. Da. Pa i oni moraju odgovarati, jel? Ali su oni prvo pofatali one malo veće. Hajmo sad ove manje. Hvala Bogu, pokvaće tog monstruma. Međutim, neko se sjetio, tamo opet je jedan list, neću da ga imenujem sada, po drugi put, 2004. godine, opet meni stavljaju isto to, sve se meni ponavlja. Onda idu prijetnje, 4S na vratima, ovako, onako. Kakve ste sve prijetnje dobijali? Evo, rekli ste 4S na vratima. Pa 4S na vratima, nacrtano, pa prijavi, pa ovo, pa prijavi, pa tako dalje, tako dalje. Kako ti je porodica? Kako su ti djeca? Sve sam ja to uredno prijavljivao. Imam čak i sve to imam, evo, dokumentaciju kompletnu. Mogu je pročitati ako vas interesuje, pa daju neke zaključke, oni prijedloge. Pa su rekli da su našli jedan određen dio u saradnji sa tim MUP-om. Što se tiče MUP-a, MUP je odradio svoj posao. I naš i njihov. Ali sad dolazimo do onoga da sam ja lično ponovo u strahu za svoj sopstveni život i za život moje porodice. Prijetnje uglavne, pa zaklaćemo, pa dobro, znači, šta, da ne licitiramo, a rećemo ovako, kako ti je porodica? I kraj. Da. Indirektna prijetnja, od tih pretpostavljate manjih sitnih riba koji su među vremenu... Nisu to sitne ribe, ne može to sitna riba uraditi. Malo pre smo ih tako definisali. Da. Koji su osjetile opasnost od rada pravosudnih organa u suštini, da mogli izaći pred
pred sud, kantonalni, državni? Pa najvjerojatnije, nije to najvjerojatnije, to je sigurno. Pazite jednu stvar. Znači, ljudi to ne zaboravljaju. Ko bude zaboravio šta se događalo na Grbavci, 2 i 1, od svih koji su to, taj za mene čovjek nije normalan. Govorim o nesrpskom i poštenom srpskom življu. Taj za mene nije čovjek. Znači, ko bude to zaboravio. Možete sada misliti i zlotvori koji su to radili. Šta mislite kako oni i da li oni mogu to zaboraviti, a već vide kako se steže obruč polako. Pada ovaj, pada jedan, pada drugi, pada treći, pa se sipa pojavila, hvala Bogu. Pa ljudi rade svoj posao. Jer sada je pitanje kad će ko uletiti. Pa su potpisani neki bilateralni sporazumi između država, između tužiteljstava, pa razmenjuju informacije, sve je to super. I tako treba. Svak neko odgovara za ono što je. I normalno je da oni mirno ne spavaju. A sad se postavlja pitanje ovo, da li ja mirno spavam ponovo? Znači, kad je to ponovo izašlo opet nakon sjećanja, jedan se O tome ćemo sada upravo govoriti. Dakle, ponovo je objavljen vaš puni identitet, ime, prezime, adresa. Dakle, sve identično, samo drugi list, nećemo ga napominjati. Da. Vi niste zaboravili ono što se dešavali i to su naši pravosudni organi namjeravali iskoristiti. Međutim, tu se suočavate sa novim problemom u cijeloj ovoj priči. Jeste. Sa vašim statusom kao potencijalnog svjedoka. Vidite da vam kažem, ja sam što se tiče tužilaštva surađivao s tužilaštvom maksimalno. Kad je došlo da se, evo Batko je presuđen, dobio 45 godina, hvala Bogu, ja sam odbio da svjedočim. Hoću da svjedočim, ali da dobijem mjere zaštite. Ništa drugo nisam tražio. Nikad i nisam dobio. Ne postoji udruženja, ne postoje obdusmeni, OSC i tako dalje, komi to sve, evo sad ću ja, ako smijem ja, nemam ja toliki mozak ko nisam kompjuter, da vam samo, molim vas, pokažem kome sve nisam i ko mi je izašao u susret, a ko nije. Sam trenutak, evo krenut ćemo polako, redu. Samo trenutak, evo idemo redom, sve tačno dopisi. Društvo za ugrožene narode, odjeljenje za Bosnu i Hercegovinu, to je jedno internacionalno udruženje. Ovdje ispred Bosne i Hercegovine predstavlja gospođa Fadila Memišević. Jedna fantastična žena. Ona kaže ovako, da ne bi sad čitao tako dalje, zbog čega sam se obraćao tom društvu, pa ona kaže, zahtijevamo da se gospodinu tomu obezbijedi status zaštićenog svjedoka i odrede mjere zaštite kako u slučaju svjedočenja protiv osumnjičenih za ratne zločine pred sudom, on i njegova porodica ne bi ponovo bili žrtve prijetnji i napada. Nemoralno je zahtijevati od gospodina tog i tog da se odazove sudskom pozivu i svjedoči protiv optuženih za ratne zločine, a da time izlaže sebe i svoju porodicu opasnosti od novih napada. To je napisala gospođa Fadila Memišević, ovo prilikom se zahvaljujem. Znači, to je društvo za ugrožene narode, internacionalno društvo. Udruženje žrtava svjedoka genocida. Sada vodi gospodin Murat Agirović, on je prije bio predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine. Jedan fantastičan čovjek. Međutim, čovjek je otišao u iste organizacije iz tog razloga što više nije mogao da podnese neke stvari. Ne bih dolazim u tu temu, niti je to tema ovog našeg razgovora. Pa je osnovao drugo jedno udruženje i njemu sam se isto obratio. On kaže ovako, doslovce, zahtijevamo da se gospodinu tom i tom obezbijedi status zaštićenog svjedoka u svim postupcima u kojima se pojavljuje kao svjedok, te da mu osigurate adekvatnu zaštitu kako njemu, tako članovima njegove porodice. Evo sve, to ljudi stoje iza toga što ste... I plus svako ovo pismo otišlo
glavnom tužitelju. Znači, glavnom tužitelju otišlo. Evo, Savez logoraša Bosne i Hercegovine. Sadašnji predsjednik, gospodin Jasmin Mešković. Dobar čovjek. Radi posao. Međutim, ima velike zamjerke. Mi smo jedina populacija, u stvari nismo jedini, ima ih još, a reći ćemo kojih, koji nemamo status civilne žrtve rata. Šta mislite, bez obzira što sam ja i nakon razmjene prijavio se u armiji Bosne i Hercegovine i bio pripadnik armije, mada po svim ženevskim konvencijama onaj koji je bio zarobljen, on ne treba da se odaziva vojnom pozivu. On je završio svoje. Međutim, ja nisam to uradio iz osvetničkih razloga, nego iz patriotskih razloga.